Treći po redu Berlitz HR forum posvećen online učenju održan je 21. februara u hotelu Hyatt u Beogradu. Tema foruma ove godine je bila efikasnost online kurseva, kako odabrati najbolji. Na forumu je posebna pažnja bila posvećena efikasnosti online kurseva, njihovim prednostima i nedostacima, kroz iskustva globalnih kompanija koje posluju u Srbiji, ali i srpskih kompanija koje razvijaju i primenjuju online kurseve za obuke zaposlenih, klijenata, kao i njihove prednosti za lično i profesionalno usavršavanje. Na početku samog foruma učesnici su imali prilike da saznaju nešto o Berlitzovoj online platformi za učenje jezika, Berlitz Virtual Classroom, koja postoji već od 2001. godine i da se uživo uključe u Berlitz virtualnu učionicu i saznaju njene najvažnije karakteristike. Panelisti su se tokom svoje diskusije složili da su online kursevi vrlo korisni kompanijama u slučajevima kada se radi o velikim međunarodnim kompanijama, kada je neophodno obučiti veliki broj ljudi istovremeno i takođe kada kompanije često moraju da osiguraju da su zaposleni u toku sa novim proizvodima i tehnologijama koje se koriste u kompanijama. U slučajevima kada je neophodno obučiti klijente kako da koriste usluge kompanija, YouTube tutoriali su se pokazali kao vrlo korisni, što je na primjeru YouTube tutoriala za izdavanje kredita klijentima u Erste banci. Kako je veliki potencijalni problem motivacija korisnika, panelisti su izneli svoja mišljenja da se motivacija može unaprediti prilagođavanjem kurseva potrebama korisnika zanimljivim igrama, kratkim seansama putem kratkih video snimaka ili nagradama, odnosno bedževima za dostizanje određenih ciljeva. U celini uzev, online učenje u sektoru učenja jezika i soft skillsa svuda u svetu beleži rast na godišnjem nivou. Berlitz Virtual Classroom će biti sve važniji izbor polaznika koji traže efikasnost, fleksibilnost i jednostavnost usavršavanja stranih jezika.